हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मोर आ गोटे नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। आज कौन कि काली रात में आपको कही जे ताकू देह भल ना जर जर लगुच कहूँ तो राति सारा बहुत कष्ट होती बारंबार चेक करा पड़ी। एबे भी सकाळ है से उठिला आ पूरा नाक पूरा एक्चुअली चोक पूरा एते ठंडा पूरा नाक पूरा बंद नाक पूरा बंद निश्वास ना कष्ट हो। तो एबे भी टे टेम्परेचर मापिदेवी कहीं उषुम उषुम लगुच तो टे मापिदेवी मापिदेला आपको देखी जर अच्छी कौन लगुच बॉडीटा देखीदे देखीदे कनफर्म हो मेडिसिन दे नहीं जाए ठंडाटा बहुत अधिक हो जाए। काली संध्यारे मुंटीमा गेल खाई से देह भल लगुच संध्यारे मुंटीमा गेल खाई देह भल लगुच कहूँ प्रभु डाकुचे जर न आसू ना बाबा ना ना बाबा जुजु कांदुची भोक लगे जना पड़े भोक लगे से कांदे कांदुची ना 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 पड़ेगा देखो मुझे देखा भी ज्वर ना 98.4 अच्छी। तो थैंक्स गॉड आशीर्वाद सेमती था ज्वर न आसू जुजु देखो केते जोर कांदुची देखो भोक लगे आम नहीं जीवु से खाइब कांदुचे एमती भोक नहीं लगे मुझे सब कही बहुत भिडियो एमती भोक लगे बहुत जोर कांद और निद लगे बहुत जोर कांद लेज खाइबा जो जिद कर कांद लाली देख जहाँ भल अच्छी ज्वर आसनी नहीं जीवी कम सारी हाँ जीवा जीवा एक्चुअली मोर दुखर दुनिया ये दुख दुनिया भितर सबुदिन एमती हजि जाए मत बहुत खुशी ही मिलूँ जो जिनस आपण मान भल पाइबा आपण मान सपोर्ट पाई भी साहस बढ़ुची मो मन जहाद्वारा जो आपण मान सहित जोड़ी जो जिनस एक्चुअली मोर मन थिला जो साइकोलॉजिकली वीक होउथली से छुआ भी उठो दुर्बल होता मनोबल से एक्चुअली आज कमी जाए नहीं जाऊँगी देखे बहुत भिडियो ही नौ ना 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 एबे नेली जस्ट मु रखीदेवी खाली एतिक उठे नहीं बचेदेवी एमती ही आम नौ बहुत भिडियो देखे बेस जीव बाहर को ब्रश कर खाइब काम सारे पड़ो रही जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मोर एक नुआ ब्लॉग को आपको स्वागत। देखो लाली देह टे भल ना आज सका टे कहूला मु खोला बेले आप देखीदे भिडियो कहूला ठंडा मो देह भल ना बोली कि जना पड़नला किंतु एबे देखुन देह भल लगुनि कहूँ आ कुंठौच सुधा देखुन कुंठौच किंतु एबे ज्वर तो नहीं कि मुझे थर्मोमीटर रे मापिबी ज्वर अच्छी कि नहीं तापर ताकू पैरासिटामोल देवी से कौन कि एक्चुअली ताकू जदि ज्वर है ताहले आमे बहुत टेंशन रे थाऊ कारण राति अनिद्रा होगा पड़े बारंबार ज्वर मापिया पड़े आपको भी एबे लाइव सॉरी वीडियो रे देखौछ आपको जे तार ज्वर अच्छी कि नहीं देखी तार ज्वर एक्चुअली अच्छी कि नहीं तापर
ତାକୁ ଦେଇଦେବି ପାରାସିଟାମଲ୍, କାରଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ନଦେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଜ୍ୱରଟା ହିଁ ମାପି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲା ବାପା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଇଦର ଜ୍ୱର ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜ୍ୱରଟା ମାପି ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଦେହ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ୱରଟାକୁ ମାପି ଦେବି। ତାପରେ ଜ୍ୱର ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପାରାସିଟାମଲ୍ 500 ଖାଉଥିଲା ଏବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 650 ଦିଆହେଉଛି। ଡୋଲୋ 650 ଖାଉଛି ସେ ଜ୍ୱର ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଏକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, 97.7 ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ 97.7 ଅଛି, ଜ୍ୱର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି। ଆଖି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଲଗା ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି, ଜ୍ୱର ହେବ ଫାଇନାଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱରଟା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଘରେ ରଖି ସବୁବେଳେ ଚୁଚୁ ପାଇଁ, ଅଂଶୁ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଲି ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରି ରଖିଥାଏ, କାରଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଆସିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଜୁଜୁ ଆଉ ଲାଲି ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜ୍ୱର ତ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେମିତି ହାଇ ନ ହେବ ଡକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ଲାଲି କୁନ୍ଥଉଛି ବହୁତ। କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଛାତି ଫାତି ବିନ୍ଧୁଛି, କହୁଛି ଛାତି ଫାତି ସବୁ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ରହିବି ଆଜି ସଜାଗରେ, ଯଦି ନ ରହିବି ଯଦି ଜ୍ୱର ହେବ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆଜି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ସଜାଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଥର୍ମୋମିଟର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଆନାଲଗ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ, ଦୁଇଟା ବି ରଖିଛି ଜ୍ୱର ମାପିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଲି କ'ଣ କି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ତାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସକାଳେ ଅନିଜି ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ମାନେ ଘରେ ମୋତେ ହେଇଛି, ଅଂଶୁକୁ ହେଇଛି, ଜୁଜୁକୁ ହେଇଛି, ମମାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତା ମାଉସୀଙ୍କୁ ହେଇଛି, ମାଆକୁ ବି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଲାଲିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବି ତାକୁ ହେଲା ଥଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମଲ୍ଟିମାକେଲ୍, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ବେଶୀ କିଛି ଖାଇପାରିବନି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁନି, କାରଣ ସେଇଠି କାହିଁକି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତାର ଟିକେ ନିହାତି ଉଠଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉ, ତା ଦେହ କିଛି ଖରାପ ନ ହଉ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଦେଖିବି ତାର ଜ୍ୱର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ପାରାସିଟାମଲ୍, କାରଣ ପାରାସିଟାମଲ୍ ନଦେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଯଦି ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଜ୍ୱରଟା ହିଁ ମାପି ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲା ବାପା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେହ ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି ହେଉଛି, ଆଇଦର ଜ୍ୱର ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜ୍ୱରଟା ମାପି ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଦେହ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି